Igore, utakmica koja nije mogla promijeniti stanje na tablici, priliku su dobili neki igrači koji su manje igrali. Kako ste zadovoljni njihovim izvedbom i rezultatom? Pa, jako sam zadovoljan. Normalno, ovi stariji su bili profesionalni, ozbiljni i normalno onda uz njih takve i ovim mlađima je bilo malo lakše, ali mislim da je ipak jako bitno i želim pohvaliti ove mlađe kojih je bilo jako puno, nikad više. Imali smo čak i kadeta u prvih 11 i toliko su zrelo, mirno i kvalitetno odigrali svi oni, naravno da me to čini sretnim i ja mislim da smo svi u klubu ponosni na njih. Tako da smo i u ovoj utakmici dobili puno toga pozitivnog i na najbolji mogući način ovu sezonu priveli kraju. Evo, završila je vaša prva sezona u HNK Rijeci, može jedna kratka ocjena? Pa već sam rekao, nakon onog triumfa u kupu ocjena ne može biti veća. U sve ono što je bilo, u sve ono što smo prolazili, mislim da smo izvukli maksimum. I što se tiče plasmana u prvenstvu, naravno kup je priča za sebe, tako da na tome čestitam svima, počevši naravno od ljudi u upravi, svojih suradnika, nas u stožeru i naravno na kraju navijačima koji su nas podržavali i koliko nas znači sve najbolje u Puli i naravno na kraju onima koji su najzaslužniji za sve uspjeha, to su igrači koji su od momenta kad sam ja preuzeo momčad bili fenomenalni.